Gost akcenata dana je Petar Šundić. On je idejni tvorac Beden Festa koji se evo već 8 godina održava u Nikšiću na Tvrđavi. Petre, dobrodošli u Novi Sad i na televiziju Most. Poštovanje, veliko mi je zadovoljstvo i hvala vam na pozivu i na prilici da medijski promovišemo Beden Fest, za koji smatram da stvarno treba obavezno obići. Riječ je o jednom autentičnom događaju koji se odvija upravo na drevnim zidinama na gradskoj tvrđavi u Nikšiću i uvijek nam je zadovoljstvo doći. Mi tradicionalno u Novom Sadu uoči Egzita na sajmu mladih budemo tu da promovišemo Beden Fest. Inače, veliki broj bendova iz Novog Sada do sada je dolazio na našem festivalu, tako da nam je zadovoljstvo biti u ovom gradu. Da kažemo kad se održava ovogodišnji Beden Fest? Dakle, ovo smo izdanje Beden Festa od 24. do 26. avgusta, dakle posljednji vikend u avgustu. Mi imamo tu privilegiju, to zadovoljstvo da zatvorimo tu sjajnu sezonu festivala u Crnoj Gori. Beden Fest koji je nekako gradio svoj put oslanjajući se na entuzijazam, na veliki broj volontera, na tu iskrenu želju i ono što Beden Fest razlikuje od drugih festivala jeste upravo ta ambijentalnost drevnih zidina, ambijent u kojem se uopšte odvija festival i sama energija i ta gostoprimstivost koja je onako prepoznata za Crnu Goru, posebno za Nikšić. I ono što posebno izdvaja Beden Fest u odnosu na druge festivale jeste želja da se filmiše demo scena i uopšte ekskluzivni nastupi izvođača. Dakle, nama je u prvom planu muzika i premijerni nastupi izvođača, u drugom planu neke druge stvari. U prethodnih 7 godina na Beden Festu zaista su nastupala velika imena i domaće i regionalne i demo scene. Koga dovodite ove godine? Dakle, ove godine, osim pobjedničkih demo bendova, kada je riječ o našim partnerskim festivalima, mi smo upravo se vratili sa festivala Omladina Subotica, gdje je pobjedio bend Phobos iz Beograda, sa Hrvatskog demo rock festivala koji je upravo završen, sa kog će doći bend Lika Colorado iz Zagreba. U toku je Bunt rock festival, sa kog će također doći pobjednički bend. A što se tiče tih headlinera, ove godine je stvarno jedna privilegija. Ugostit ćemo Propane, dakle jedan veliki, sjajan sastav iz New Yorka. Potom gospodin Zvonko Bogdan koji će otvoriti 8. izdanje Beden Festa. Bisera Veletanić, gospodin Dado Topić, Mravi, Artan Lili. Onako da kažem, jedna vrlo raznovrsna... Sve za svakog po nešto. Apsolutno. Dakle, sve generacije, svi žanrovi, ali onako, da kažem u tom nekom kulturološkom smislu, vrlo vješto odabran line-up i da kažem da onako svim srcem i dušom pozivam sve ljude da dođu, da osjete tu energiju Nikšića, da osjete tu energiju starog grada Beden i naravno kampovanje koje je besplatno. Tako da topla preporuka ljudima da u sklopu planiranja svog godišnjeg odmora obavezno negdje mapiraju i Beden Fest u Nikšiću. Da, ovo je prava prilika da i naše gledaoce iz Novog Sada i okoline pozovemo, ako već krenu put Crne Gore krajem leta, da obavezno posete i Beden Fest. Pa to je jedan lijepi period, dakle posljednji vikend avgusta, sunčana, topla Crna Gora koju ne treba zaobići. Mi se mnogo trudimo da promovišemo opšte turističke potencijale svog grada. Crna Gora u posljednje vrijeme nekako postaje ta turistička destinacija koja je prepoznata, koja je visoko mapirana na mapi festivalskih destinacija, a Beden Fest je definitivno dao jednu veliku, da kažem, afirmaciju Crne Gore u tom kontekstu. Naravno, ne sumnjamo da će tako biti i ovog leta. Mi se vidimo onda od 24. do 26. avgusta u Nikšiću, a vama hvala što ste bili naš gost. Hvala vam na pozivu.